Brojni eminentni predavači iz zemlje i regiona i ove godine u okviru Sarajevo Marketing Summita 2015 ponudili su odgovore na mnoga pitanja iz svijeta marketinga i predstavili glavne trendove i iskustva iz cijelog svijeta. Nastavljamo sa poslovnom edukacijom. IN Akademija i Finance, poslovna akademija Finance, organizovali su ovogodišnji Sarajevo Marketing Summit. Centralna ličnost jeste Nikola Skfuri. Na oduševljenje svih prisutnih. Njegova tema je DNA kupca, odnosno kako će se kupac ponašati u 2020. godini, šta će kupovati, tako da se trebamo u stvari pripremiti za to što nas čeka. Nikola Skfuri je savjetovao direktore marketinga kako tražiti nove i različite poslovne prilike u marketingu, te na koji način putem marketinga funkcioniše konekcija između proizvođača i konzumenta. Bila sam impresionirana vašim poređenjem vjerovanja u Boga sa vjerovanjem klijenta u proizvod. Kako kreirati tu emotivnu konekciju sa konzumentom? To sam rekao sa mnogo poštovanja. Pričao sam o kreiranju visokog nivoa povezanosti kao što osjećamo u religiji. Ta konekcija sa Bogom je potpuno emotivna. Proizvođači moraju privući osobnost konzumenta, osobnošću i posebnošću proizvoda koji im nude. Šta bi bila 3 principa DNA modernog konzumenta? Teško pitanje za sumirati u 3 principa. Zavisi od kategorije proizvoda. Ali jedna od stvari je omogućiti da konzument bude dio stvaranja proizvoda. Oni žele da se uključe u proces kreiranja produkta. To bi bio jedan. A drugi je činjenica da moja generacija nije bila u stanju da dijeli informacije kao novije generacije. Mlađe generacije su rođene sa internetom i pametnim telefonima. Njima je prirodno pratiti proizvod sve vrijeme i spremni su da dijele informacije. To nam je korisno kao primjer. I za kompanije je bitno da danas tehnologija dozvoljava da pratimo ponašanje konzumenata i da to koristimo kako bismo prilagodili proizvod njima. Sajam je mjesto na kojem se prezentuje i uspjeh bosansko-hercegovačkih marketinških eksperata koji svoje proizvode plasiraju i na globalnom tržištu i sajmovima, na taj način parirajući svjetskim marketing liderima. Takav slučaj je i sa aplikacijom Content Creator. Bukvalnog prijevoda nema. U vremenu društvenih mreža svi se mi bavimo nekim sadržajem. Znači, to je aplikacija koja vam omogućava da budete drugačiji od drugih na društvenim mrežama, da savršeno dizajnirate svoje postove i da na taj način, bez obzira da li ste mali biznis ili ste malo veći biznis, odgovorite velikim kompanijama u svijetu oglašavanja. I naša priprema tog projekta koji smo radili u potpunosti sa domaćim kadrovima, domaćim konsultantima, profesorima sa ekonomije, domaćim developerima, omogućilo nam je da se plasiramo u 100 najboljih startupa iz 40 zemalja na Startup Istanbul prije 2 sedmice. Trenutno smo plasirani među 100 najboljih startupa za The Next Web konferenciju u Njujorku koju organizuje jedan od najvećih portala u toj oblasti, The Next Web, koji ima preko 10 miliona posjeta svaki mjesec. Na konferenciju će doći najuticajniji investitori, najuticajniji mediji iz te oblasti i mi smo po glasovima publike trenutno na drugom mjestu i vjerovatno ćemo dobiti priliku da se popenjemo na scenu, da prezentiramo bosansko-hercegovački i visokotehnološki projekat takvoj jednoj publici. Predstavnici domaćih brendova koji su učestvovali u sajmu su svojim primjerom već u korak sa svjetskim tendencijama, a sajam je jedan od pokazatelja da bosansko-hercegovačko tržište počinje primjenjivati svjetske modele poslovanja. Slušajući gospodina Nikolasa, sad kao da pratim ono što je Sarajevska pivara uradila u ovom zadnjem periodu, vraćanje stare ambalaže i vraćanje starog ukusa, što znači ipak i neki uticaj na emotivnost konzumenata, vraćanje na nešto što je staro, što je tradicija. Da, kad smo krenuli u aktivnost, prvo smo htjeli da sagledamo gdje stojimo u odnosu na percepciju potrošača i percepciju tržišta. Ne kako mi to vidimo, nego kako vide, koji moćno nas drugi vide. Pa smo u tom kontekstu angažirali agenciju za istraživanje, u ovom slučaju konkretno Valikon. I odatle smo krenuli, shvatili smo da je emotivna vrijednost brenda Sarajevsko pivo neiskorištena, jako velika i da se trebamo vratiti, ajmo reći, tim korijenima u vrijeme kad je Sarajevska pivara bila
najjači, najprepoznatljiviji brend iz raznih razloga na tržištu i iskoristiti tu emotivnu dimenziju prepoznatljivosti i emotivne veze sa brendom. Tako da smo nakon godinu dana intenzivnog rada napravili jako dobar rezultat i nastavit ćemo naravno raditi dalje na tome. Do sada AS grupacija izvozi u 27 zemalja. Amerika nam je jedno veoma značajno tržište. Zlatna džezva je tamo ostvarila veoma zapažene rezultate. Ono što mogu istaći je da Zlatna džezva, a i drugi brendovi, evo mogu posebno istaći Zlatnu džezvu, je napravila velike pomake u regiji. Znači danas imamo preko 1000 trgovina Zlatnu džezvu u Hrvatskoj, imamo Zlatnu džezvu u skoro svim trgovinama u Sloveniji, tako da evo svaki dan osvajamo novo tržište. Evo danas imamo nove sastanke sa predstavnicima iz Dubaija, iz Katara, i tako da mislim da ćemo ubrzo taj broj od 27 zemalja u koji izvozimo proširiti.